Jadi lagi letak pati kebutuhan manyo. Sengak lah, jadi ngaki nikmat itu baru terasa bila sudah tiada. Sengak, sengak, salat ada nangisah. Sengak. Deki wah ninguning selingkuhan orang lain. Ternyata wah kabin, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sangku jen seneng ternyata tak seneng apa sapole pah nangis pah ingat kesetua ya ingat kesetua betul iku wah pengalaman herah ingat kesetua abulia boleh lah todus abulia boleh lah todus setelah hanya nget-nget numpak mobil ke TV kita ambil nih si numpak mobil pakai klakson tin nih cotot makai hati nah nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Mohon ketika kan lakem ya bada makin berantak nyaman bila tak ada ya bosan nah apa ya kikir nembok embok ni mon bada kan sekut kikir. Memang ucap, jauh mau nembok kan. Jauh beri mana kikir, ya kikir pode. Kurugo laku mon sobung omor kerong mian, ke kikir kan. Biasa nembok ni mon gulaku lagi kikir kangkol. Ada mada ring kikir kok. Jadi nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Makan pompong masih ada. Ayo latinin. Pompong masih ada, ayo syukuri. Pompong masih ada, ayo kita nikmati. Seneka. Ya kapi ni kan. Udah tak milih sapan, kapi pokok. Jadi pompong ibadah, ayo kita nikmati. Ayo pompong ibadah, ayo kita syukuri. Salat ada tompes lobar. Mangan menambi mompat perpan sampian jejes oki. Ayo kita syukuri. Dengan cara apa? Berbagi dengan orang lain. Berbagi. So afoya-foya rasa deluh anak si beda kerumunan di besembian kebayaki romati nama gini kebayaki. Karena bila aba ampun letak kuat, badan letak kuat. Kerupas aba tak bisa aba kebayaki apa kan? Nak pangoca. Aduh. Kok jak saking tak libur main lembo? Kok jak saking tak libur main lembo? Pakuwa tangan anak lemari kabui Roma, mereka kabui Roma. San setia wak repot, nyari kosan, wak buk kosan tak belakan. Nyari kontraan, bolan wak lepong ke, mudah bolan tak mongke le suruh keluar. Kok jak saking tak main, jak saking jak saking tak ada lah. Ada jak saking lah, lambat. Jak saking jak saking boleh lah. Cak saking ambian ni kaki sehat ambian badeka setong tak foya-foya kengun ambian foya-foya urusan lampak ya tolong dah foya-foya urusan lampak ni kambian bagi tak apa dia mikir ambian lampak tak lebat ambian kau orang lain pangucap senga anan ampun bismillah kok lakusan anan debak ke bekton ni pamangki panong pamangki panong kordape foya-foyan urusan kebagu. Betul? Jadi berlomba-lombanya urusan kebagusan. Tapi mun foya-foyan urusan kecubaan. Cok sekecok antara rekreasi, healing. Healingnya ke Korea. Padahal perpan atokar setiap perang kok. Entar doma. Jak saking ambian bajet entar jalanan ke Mekah Madinah, monggo. Kayak mau ambian jalanan bajet entar ke jalanan kaman-kaman, ada guna ada ruang. Lagi, mau ambian bajet ada guna, kayak pas ambian mau keluar gini kamu nono, kayak ngain, jalan gini kamu nono. Anak-anak kebayaki Roma, makai kok rongkok. Anak apa? Kurumarin ya kuruan di anak kurumulan di anak pah menas kuru tak kira mereka saya bakun mereka kembian bakun mereka membanak
Mbani ka maling si Sara namon ka kompoy. Beserep-erep namun beda kompoy keluar Pak. Tak usah dua aja. Bener. Entah memian anan pas sekolah, petengki, pemuntuk pesepak. Sanda sekolah petengki diwudin akhirnya beliau itu andi pekerjaan. Ya toh, tapi muncul ada job kanan tak biaya kanan tak perafun foya-foyain mainan. Nas tetep kulaku kas tetibi. Aneh apa? Badan ni janda budi beni jan sehat jan alpo. Ani kebon lah tak pati kuat gula pidato jak sekejap ialah keringan. Ingki jak sekejap lah keringan. Makanya bila lah tuan ni kan gul. Setona jerojak banyak dia punya akating kaung gun na. Jerojaknya banyak kegiatan suruh istirahat. Yang menjadi istirahat aja ring jen nyok kepi. Ingki kan?